ako ibale buka ya Baheberu kgaolo ya 11 temana 5. Ka tumelo Enoch o nkilwe hore a seke a bona lefu mme ha ka fumanwa ka hobane modimo o ne a mo nkile mme nere a so hongwa o pakile hore o kgahlisitse modimo. Tswela pele. Empa tumelo ha e le siyo ha ho ka moo modimo a ka kgahliswang ka teng. Ya atamelang modimo e ka kgona a dumela hobane o teng le hoba ke wona moputso wa bao ba tlang. Ya atamela modimo o loketse a dumele hore modimo o etsa jwang o teng le hore ke moputsi wa ba mmatlang ka ba atamela modimo. Now Bibele re ka tumelo Enoch le yena o fumane poko e ntle pela modimo. Amen. Ha re ba le wena verse 5 mo. Ka tumelo Enoch o nkilwe hore a seke a bona lefu. Ka tumelo Enoch Bibele re o ile a nkwa hore a seke a bona lefu. Ya Senyesemane e re by faith Enoch was translated that he should not see death. Amen. And was not found because God translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased the Lord. Bele ankuwa bele atloswa o tlositswe hona le bopaki bo hlakileng hore monna enwa o kgahlisitse modimo. Taba ya hae ya mantlha ke ho kgahlisa mang modimo. Hwa ba le bopaki bo modimo a ka pakang hore Enoch ke hara batho ba phetseng lefatsheng yena o kgahlisitse. Amen. Modimo ha sheba Enoch kapa ha bua ka Enoch o re ke na le bopaki ka monna yena. Mme bopaki bona bo ile ba etsa hore kapa bopaki bona monena ho ke Bibele hore e bo botswetse ka tumelo. Mamela ha itsola pele verse 6 mona e re ka ntle ho dubane ka ntle ho dumela ha ho ka mo re ka kgahlisa modimo ka teng. Ka mantswe a mang hore re tle re kgahlise modimo ke hore re be le tumelo ho modimo. Re dumela number 1 ha itsola pele hore modimo o teng le hore ke moputsi wa ba mmatlang. Amen. Hangata re rata ho dumela boputsing ba modimo hore modimo ke moputsi. Modimo wa putsa mare ha re ene hloko hore moputso o tliswa ke tshebetso. Amen. Ha o fumane moputso o sa etsa tshebetso pele. O sebetsa pele ha o keta o sebetsa qetellong ya tshebetso ya hao ebe ho ba le moputso o tholang. Ka mantswe a mang haeba hona le ntho eo re hlokang lefatsheng lena ke ho kgahlisa modimo. Amen. Mme o kgahlisa modimo wa rona ho haha bopaki pela modimo bo modimo a ka tempang taba ya rona a re mona ke dumellana le motho ena hore eno o lokile. Ha re loke hobane re ikentse ba lokileng mare re loka hobane re kgahlisitse modimo. And ha re kgahlise modimo hobane re entse dintho tse lokileng mare re kgahlisa modimo hobane re dumetse modimo. Amen. O dumela modimo pele ha o keta o dumela modimo pele now taba yeo e balwa e le ho loka ka mora moo o kgahlisa modimo. No mona Bibele e bua ka monna ya bitswang Enoch ka hara lentswe la modimo. Enoch ke mong wa banna ba nang bo sa bua ka yena haholo ha kalo ka hara Bibele. Amen. Ha re ke re phetla moo Bibele e buang ka monna eno ya bitswang Enoch. Buka ke ya Genesis chapter 5 verse 21.
mo ditaba tsa monna eno Enoch di kadileng hona teng. Ha re ntse re iphetla Bibele e re Enoch o ile a nkuwa ke Modimo, o ile a ba translated. Lentswe translation le sebedisitswe moo ke hore o ile a transferwa. Amen. Ha o sebetsa femeng e itseng, ebe feme ena na le di-branch kapa le makala a mangata, o tloswa femeng ena o isa ho ye nngwe, ntse o le tlasa mosebetsi o tshwanang, re o entse jwang? O transferu. Amen. Amen. Now number 2, ha o dumetse Morena Jesu Kriste, mamela Modimo o etseditse hore se be wa shwa. Amen. Meleko ha etla, yes, ha ke bua ka lefu lena la ho shwana me ho pata mabitleng mara ke bua ka lefu la ho shwa hwa moya wa hao. Amen. Amen. Now ho tla hwa Morena Jesu Kriste, ha natla o natla ho tlo restore motho dikamanong tse busula, a mo isa dikamanong tse mtle le Modimo, mara o entse ka mekgahlelo e mmedi. Amen. Mokgahlelo wa pele, Jesu o tlile ho lokolla moya, e leng ngwana o qadileng pele wa sitelwa Modimo simong ya Edene. Ha motho ana etsa sebe nameng, e ne le ha moya wa hwana le Modimo. Amen. Ha moya o keta wa hwana le Modimo, motho a qalella ho sokola nameng hobane ha moya wa hao sa connecta le Modimo, mathata a hao re tlo a bona nameng. Amen. Ha moya wa hao sa re letho ka Modimo, re tlo bona mathata a hao nameng, a tlo bonahala nameng. So moya wa hao o leng sona, re tlo se bona ha o phela letsatsi ka leng. Ha go makalle ha o nwa jwala tjena na moya o taula. Amen. Ha ro makalle ha re bona diketso tseo o di etsang mmeleng, re di bona letsatsi le letsatsi. Bothata ha bo mona le ha kana go re ka ga o nka ga o shapa. Bothata a se nama ena entse re e shapa yena, bothata ke moya. Amen. Bothata ke moya. Batho ba iketseditse bo ditonkonyana go ba o nke ba o kenye toronkong, ba o safarisa ba no motho a safare. Ha a keta o tswa toronkong a na le lemo tse 5 a dutse toronkong, ha a keta go tswa o tsaya mokoloing ya motho o tsa lo itshwetsa ditaere hape. A kene ka ena ntho eno gona why motho wa sa fetoe. Bothata ha se nama yena e re thapisang, mara bothata ke moya ko ona o silafetseng wa gwana le Modimo. Ha moya o sena Modimo, okay, ha o iketse moratuwa wa ka o tjena hobane o le tjena. That's why le Modimo a sa o tshepeng. La o ntse o phulisitswe tsa tseba yena o tjena. Amen. Ha o hloke ho lokisa difahleho tsa hao, di-makeup nyana, o pata dikoloto ka makeup, o hloka ho lokisa moya pele. Na ha o lokise moya, o tla reflecta nameng ya hao. Amen. Gona ha ne re keta o pholoswa, ntate re ne re tswa malapeng a bofutsana futse. Amen. Mo le ha batho ba ga ba bona ao disono tsena ga le biso, ma ha re keta o pholoswa ka ho banyana le Modimo o lokisa moya. Ha ke re le ha ntse ke tinde bodimo ntse ba botseba ke bo aene ke itse hempenyana yo ntse ba itseba ke itse dieta tseo ba ntse ba ditseba. Ha ke tsama mo ke nkile Bibele ya ka bana ba ga moshanyana na o motle man, moshanyana o itirekile man, moshanyana o smart. Ha se o ba ne ke itirekile, moya o lokile. Ha moya o lokile ntho di lokile. Ha moya o lokile ntho di lokile. Bothata ke moya. That's why le ha go lo bolela ifang ga dire go lo winang moya, hobane moya e se nama. Ha re keta o wina moya e re go jwetse ntete sa. Ha re keta o wina moya o tla bona moya o hula nama, o tla bona motho a sa kena re he ba tina ka ke tsena tsa bona magonta ya pele, hobane moya o hula nama. Ha o iketse o di simona o hutsubele. Amen. Ha o iketse o tla o mamela moshanyana yana di sutunyana ka pela ai o hutswi
moya ha o nepaetse moya wa hao ha o bone motho le ha ka ba a lahla modimo a sa le thoka modimo mamela moya wa hae o nka monyetla mohlana ma etauwe bona tswa ba reng ntate ha mmadi ba kiso a tauwe bila thakesela utlwa ga ha moya wa hae o labalabela modimo o nka moya o nka monyetla mohlana mena etauwe o bana ha nama ena e shapile ka di-makeup e le freshnyana e kgotse e jile e ntuna monna ya ikgantsha e sitisa moya ho phela gobane moya o hloka monga ona 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 ha o je ntuna ena ha o je bolubetsi bona batjha ba matsatsi yana ba disebitsi ne ke sa gona sa kgale amen bana ba se ba bo black hole bana morena Jesu Kriste ya boko haholo amen moya wa hao ha o phela mamela ha o phela o nepaetse ha o phela o nepaetse hloka moya wa hao lokisa ona Jesu Kriste ke morena busa. That's why Bibele re nama le madi di kiketsa ja lefa la mmuso wa modimo tineile ke nama le madi wa di tseba di tshepahane le di mophoqe tsa mophoqala udimo sibunya eteng tsa mophoqala udimo di sa khotsofala ha satane a tla mona hore modimo o itse satane tla modimo wa le thetsa le tla tshwana le nama ke a itsheba ke se ke tshwana le modimo bohle batho ba kana utlwang se utla ka ja sefate sena ke tla tshwana le modimo a go ntshebelhleng e se ha modimo a phile tie kwana bone se ke hlaha amen meya e tlame ho loka now phapile yo Jesu hatla to restore dikamano se shwileng tsa moya amen hore moya wa hao o nepahale pela modimo now e setseng ya bobedi ke o be le taolo hodima lefatshe la hao amen adama moya wa hae ile wa kgawana le modimo number 1 number 2 nama ya hae ya safari now Jesu o tlile ho restore moya ho utlwana le modimo ha o keta ho utlwana le modimo now ka mora ho ke hona nama le yona e tlo benefit bala mokekitse we bana Enoch a phela dilemo tse 65 mme a tswala Methusela. Enoch Bibele re a phela dilemo tse kae tse 65 a tswala monna ya bitswang Methusela tswela pele Enoch ha a tswetse Methusela a tsamaya le modimo ka dilemo tse 300 a tsamaya le modimo ka dilemo tse 300 ntho e ntse monna eno a qualify le translation ke ho tsamaya le modimo amen Bibele re Enoch a pholoswa ka 65 years ya dilemo a tsamaya le modimo mamela hore o qualify le ntho tsa modimo ho hlokana motho ya tsamayang le modimo a go iqetela of verse 24 ditsohle tsa Enoch ya eba dilemo tse 365 Enoch ya tsamaya le modimo Enoch Bibele re o phetse 365 years amen mme a ba siyo ba le modimo wana wa monka mme ka dilemo tseno kaofela a tsamaya le modimo ya ba modimo wa monka ho thwe o tsebile modimo a le lemo di 65 ka nako eno batho bana ba phela nako e telele ho no so tshwana le matsatsing ana rona yo 30 years ha o so e otlile sentse re a o tshibisedile maobane ha mosadi a ka ntsang kuta monana ke gola wa bona ke dishimunyana ne ke kutwa ke ena go tlola ga go nke ke bona batho ba ntse ba kuta ba ntse ba tsang tshwana nka e etse jwale o ntsa ho nna a tseba o so tsofetse ke re he wena ke le motšhatša ka nnete o so tsofetse neno tsa ma bona bo mogirinyana a sa o boneng hantle o mosonyana ke ga o no mpa o kene ka phoso ga hantle o tsofetse ha o so le 35 years hona jela se re le bua modimo ka nnete so tlo se dilemo tsa parlo a ke go so di 75 matsatsi ya ha e sa le 75 ba ga di tse di theowa ke ba lipi ha re tsebe but ka nako eno batho bana ba phela dilemo tse telele morana Jesu Kriste ya boko haholo monna eno ya bitsang Enoch Bibele e re a tsamaya le modimo now in the New Testament ha lentswe ho tsamaya le modimo
To walk in the spirit. Amen. Come on, German. Heno ke bophelo bohle ba hae o ile a etsa bonnete ba hore o tsamaya le Modimo. He walked in the spirit of God. Ba eso le haeba morena Jesu Kriste ha sa le yo kanama mara o re sietse moya wa hae o re tataisang o re tsamaisang dinthong tsohle o re rutang dinthong tsohle ho tsamauwa le Modimo lefatsheng. Hore o ske wa bona ho bola o ske wa bona ho swaba mohlanka lo hlaha pela Modimo mamela. You have to walk with God. Now to walk with God ho bolela hore o tlotla o nka diqeto tseo Modimo a batlang ho di nka, o tlo nka direction eo Modimo a batlang ho e nka. Ha o sa etsa dintho rona wena o lo lakatsa o di etsa jwang, but o so di etsa ho latelana Modimo yena o di bona jwang. Amen. Ka hara manyalo a rona ha re kopana le mathata a manyalo ha re sa sebetsa dintho ka rona basadi ba bang ba di bona jwang, re se re di sebetsa ka rona Modimo di bona jwang. A o ntate ke ka hara nyaka ena o e bona jwang. That is to walk with God. Ka hara tlala ha re sa etsa dintho o latela hore na batho ba bang ba sebetse eng hore ba tswe ka hara tlala ba nke shortcut efeng a tswe le mona a kopanya nthona le yane e ba utlwile ka hara tlala. Re se re itinaya dintho tse hobane re batla ho tsamaya le Modimo. Baratwa ba ka ho tsamauwa le Modimo, o tsamaya le Modimo. Batho ba sa tsamaye le yena wena o tsamaya le yena o bona ka o senyetsa nako o tsamaya le Modimo. Ha ke tsebana o tsebana le Modimo le modikae wena wa tse mara ho tloa mohlang moo e ntwetsa hore ke tlo tsamaya le Modimo. Ha ke tlo etsa dintho tse ngata mara I'm going to walk with God. Khale re tsamaya le batho ho lekana ke nako ya ho tsamaya le Modimo. Khale re ya ka rona metswalle e dumelang ke nako ya hore re ye ka rona Modimo yena o dumelang. Amen. Ho tsamaya le Modimo ko ho amwa ditokelo tsa hao. Hallelujah. Jesus. Modimo wa rona ba ratu ha se Modimo wa democracy. Mara ke Modimo wa theocracy. Modimo wa rona se Modimo wa puso ya setjhaba ka setjhaba. Molemong wa setjhaba. Ke puso ya Modimo ka Modimo molemong wa Modimo. Le ha o sebedisa ke molemong wa Modimo bakeng sa Modimo. Ha o tsamaya le yena ke molemong wa Modimo bakeng sa Modimo. Ha o kena ka hara mathata ke molemong wa Modimo bakeng sa Modimo. Ha o kena ka hara menono ya dintho ke molemong wa Modimo bakeng sa Modimo. Ha se puso ya setjhaba ka setjhaba ena ke ya Modimo bakeng sa Modimo. Hobane o entswe ke Modimo o bewe ke Modimo lefatsheng o phelela yena ebile o tla ya ho yena. Le haeba ha o itumele lebitleng la hao re tla be re emerere mobu le rwele moya moyeng. Moya wa hao tla tlamela ho kopana le ya o entseng. Kriste Jesu a bokwa haholo. Now heno ke ho thwe o tsamaile le Modimo for 300 years. O phetse 365 years. Amen. A tsebana le Modimo ha le 65 ho tloa mohla se bana le Modimo bele ga tsamaya le yena. Amen. For dilemo tse 300 a tsamaya le Modimo. Now potso ya ka kona o na ntse a etsa o tswetse monna ya bitswang Methusela ho latela temane. Methusela ka hara lentswe la Modimo ke monna ya phetseng dilemo tse telele ho feta motho e mong le mong ya kile ba teng lefatsheng. O phetse dilemo tse 969 years a phela lefatsheng. Ndata yena o tsamaile 365 years. Amen. Mary Methusela ka 969 years ha re fumana na o entseng. O phetse angana go etelele na o entseng we don't know. Bibele ha ona letho ka ntwetsa re mo tsebe ke go fela o phetse na go tjelo feta batho bohle le go ntatai o ile a tsamaya le Modimo. Amen. Amen. Hasta ba gona o dilemo di kae ma ke gona o tsamaya le mang. Amen. Ha se re na o gona eng mara ke re na o tsamaya le mang. Amen.
nako nngwe ge le banyenyana tjena la go bolela efa ge di batho ga ba ka lenyana ba a se ba bona ga ba ka lenyana go bona gana le mang. Amen. Ka nna ka ba monyane mare ha e ba ona le Jesu ona le sohle. Amen. Hona le batho ba ngata ba baholo ba tsofetseng mara ba ho sena letho le ka ngolwang hae ka bona why hobane ba sena Modimo. Amen. E re go jwetsa taba kena ha Modimo ana o be lefatsheng lena hona le morero a o beileng ka ona go tlo o etsa lefatsheng. Now ho feila ho fihlela morero wa Modimo ka nako ye Modimo a e hlokang ho ka nna ha o nka go phela nako e telele Modimo ntsa nahana o tla go sokolowe. So ho phela nako e telele ha se ditshiu tsa mahao tsa go bontsha ho Modimo ha o yetse wena ha se le tshwao la ho ratwa ke Modimo ke le tshwao la ho Modimo tsa o qenetse o mohlo mo ka nna wa etsa la go sokolo o fihlele ntwa e batlang. Jesu Kriste ke morena Methuselah o phela 969 ntata o phela 365 ntata o shwa ka pelenyana ngwana o phela nako e telele. Wisdom e ho kae yo re ga mo tshepang go fe kana go nngwe go re jala sa feila ka mahlo a rona e seng ka mahlo a Modimo. Success a se nona o bona ma go bona Modimo yentse. Amen. Ho phela nako e telele ho kana go e nngwe so bile o sa tsebe na o ntse etsa lefatsheng mona kana go e nngwe Modimo tsala o ntsa lebelletse hore o tla go sokolowe o fitlele morero o ona o tlisa lefatsheng ka ona. So it's not always morero mo butso bolelang wisdom. How even idiots grow old. Amen. It's not always the case you experiencing it the best teacher. Kana go experience ka o lahla. Ho tsamaya le Modimo ya ba hona ho thusa. Re hloka ho dependa ho tsamaya le Modimo se ditsebong tsa rona. Le mahlaleng a rona. Amen. Amen. Ho qeta le re go jwetsa. Professor, ha o batla ho shwa ka pele. Ke batho ba ka batla ho shwa ka pele nyana. Ke tlo fa se bikisa ho shwa ka pele nyana. Tweni we mpe. Ha o batla ho shwa ka pele nyana. Ha o batla ho shwa ka pele nyana. O qete purpose ya Modimo ka bophelo ba hao ka pele nyana o tla shwa ka pele. O be empty. Ha Modimo a o tlisa o le full. Ake o tletse. So how can the fasting lena o tlameha o sebetsa le ntse Modimo a o tshetseng sona o di siye le fasting. How get a o di ntsha di fela le fasting. How sana le bakala o phela. You need to go home. O qetile. A o sebeditse mkweng. Amen. Now kana go enngwe ha o ntse o phela nako e telele o tlameha o lwanele hono ho kila ka bona hona le batho ba phetseng nako e telele ho ba se ba re bana ba bona se ba rapela go ntate Modimo ha ka mpa monka. Why ha o ntate Modimo ha ka mpa monka le no tsa ga o ntate Modimo ha ka mpa nkuka. Ene re go jwetse motho ya entse mosebetsi wa phapanya motho ya shwang a qetile mosebetsi wa hae le ya sa o qetang ke motho ha re ha tlo shwa ya ba o ikopela ho tsamaya wa shiputwa ka kentse wa utlwa o qetile mara ya ntseng a hana ho tsamaya o shwa ha so qete le o ntse o utlwa ke bona ka tsa o shwata tsini why ha o so qete le baka le o sa batla ho shwa hona tse le nna ke batla ho shwa hona tse hobane go ba ke ntse ke utlwa ha ke so qete ke tlameha ho hlohloga sohle seo Modimo a mphileng sona o ke tlo se hlohloga ha ke tena ho se hlohloga ke se lahla se fella ke mane mo tla bona motho a sa bina e re jwale ke tla o ruha ka ha e bino ke ba tshapina yeno e bino ke batho ba qetileng leeto. Amen. Ha e bino ke motho e mong le mong fela e bino ke bontate moholo Simeone ene re ha keta ho bona bogana Jesu a tsofetse ke re Simeone o ne a tsofetse ya ba Modimo hana mmolai
a tsofetse a sa ya tempeleng tje modimo a itse o ke wa shwa o fitlela o bona poloko yaka o ke wa shwa pele o bona pholoso ya Jehova o ke wa shwa pele o bona mahau wa modimo o ke wa shwa pele o sebediswa ke modimo o ke wa shwa pele o keta leeto la hao o ke wa shwa pele ho nako o tlo keta leeto la hao pele kona o tla e go ene mohlang o tsamayang sheba le ha ba re tla be rella wena o tla re ke se ke le mopholohi ke ngwana wa Sione re tla be rella ga o nkgono o so tsamaya ha o nkgono monato ke e be o re nna ke moni molu ya ntifetse ndibi ke se ke le mopholosi kelemo ke ngwana wa Sione ke ngwana wa Sione hallelujah ha motho a entse mosebetsi wa hae ha le fuletla halle ha o so bone dipetlele mana ha motho a shwa o bone a shwa tata a mabota a raka laita tjena hamba ba mutsa keng o re ke bona le fifikankana o bona le fifikankana o bane ha keta mosebetsi le fashion lena mare motho ya tatile mosebetsi ha bona le furi ke sepile ho pholo motseng wa Sione ke tshepile go pholoha motseng wa Sione lwanela go qeta leeto la hao amen lwanela go qeta leeto la hao ha ona motho ya go batla go shwa ka monanya ha ke ga le se batla go shwa ha le se batla go tsamaya ona motho ba tla go gapelle modimo monke nkgono go ke ena nkgono go ka nnete nna se ke batla go tsamaya mpa se o rena o sa ile mamela ke nthane ke la ga o jwetsa ke ta o etsagala hona tjena motho ya qetile leeto wa ikutlwa mara ba ntse ba magata ba lefatshe ba re a empa se ya o batla o etsa jwana ke le rato lo ba magata ka lona yena wa utlwa re ntate ke qetile ha o qetile ha o hlokele moruti a tlo convince ha o hlokele batho ba tlo convince go qetile wa ikutlwa ga ke qetile ha o sobone motho ene a le moholo le ngolo a tsamaya go tsamaya ebe o ntsa hana wa mo ha hana tje o lebelletseng dilemo tsohle tsa di phitseng ke tsa methusela ha se tsa Enoch ha tsamaya le modimo bophelong ba hae amen ngono hana o tsamaya jena la ha gona ga se re ketie diphanado re ketie ditšhelete go bona gore ya fela ke yena ngono tsamaya o hana o tsamaya jena hobane ha so keti ntsa ikutlwa ma ha ona le Jesu bophelong ba hao le ba batho ba o tseba lefatsheng le ba batho ba tseba lebitso la hao mara ha ona le Jesu o tsamaile le modimo o na le kgodiseho ya hore ha ke fihla pela modimo ke lo kopana le yena o na le kgodiseho ha o tloke batho ba ka nna ba o botsa mara o ikutlwa o utlwa ka o tla o jwetsa hore ke qetile ba ratwa ba ka ke qetile ke titimile ke qetile sebaka Paulo se hore ke titimile ke qetile sebaka ke salletswe ke mothaka wa tholo ene o na le show ona sa phopuletse na bo sa jana na o la ka sa o tsamaya na amen ha ke so qeti re fuwe tanka tse le ka sa lekaneng amen tanka ya hawe ka nne a ba e kana ya yeno e kana ke re bibele re mogana Jesu ba fa ditalenta ba fuwa ditalenta e mo afuwa tse 5 e mo afuwa tse 3 e mo afuwa e le nngwe ho ratile modimo a re feka o se lekane so ha ke qetile pele ho wena ha ke tshise ho feta ke mpa ke qetile ke fuwe tanka e ne ntekana ene ke na le motlhaka wa ka ba ke sa tanka yo ya wena e ba o fuwe sabu eka ke taba ha ngwana ka Tsamaea Enoch 900 years ke lenyana
Amen. Re a tseba hore ho na le thabo ka nkane le hodimo. Ho jwang? Ho na le monyaka ka nkane le hodimo mara ha ona motho ya batlang ho ya monyakeng moo mona je. Ka baute. Ha le tsebo le hodimo le teng. Ha le tsebo ho Jesu o itse le ya le hodimo. Ha o tseba ho shwa mo lo kopana le modimo. So kopa o vaya ka pelenyana. Kopa o vaya. Why o hana o tsamaya o so qete? Me haeba ha o so qete, mamela mosebetsi wa ho kona. Walk with God. Tsamaea le modimo. Mamela se ke ba tsamaya le batho tsamaea le modimo. Enoch a tsamaya le modimo. Ha re ba le Juda. Bukeng ya Juda ena la kgaolo le nngwe fela. Re ba le 24 ya yona. Ho kona Enoch ha ntsa tsamaya le modimo na ntsa etsang. Bebele ga tsamaya le modimo a ntsa etsang. Judah 14 verse 14. Chapter 1, Judah chapter 1 verse 14. Not 24, sorry. Ho thole bona ba profetiwe ke Enoch monna wa bosupa ha o qala ka ena man. Ena ha re lo bala genealogy ya Adam, Enoch ena re buang ka ena o hlaha molokong wa bosupa ho tswa ho Adam. Now, ho tena ho hlakiswa tjena hobane bo Enoch bana ba le bangata ka gabebele. Ho nna le Enoch e mong ya tlileng pele ho yena, jalo hona le Enoch enwa. Amen. Tswela pele. Ka hore mana morena o tlile le bahalale di ba hae ba diketekete. Ho etsa kahlulo hodima bohle. Le ho kgalemela banyefudi bohle ka baka la diketso tsohle tsa bonyefudi. Tseo ba sitilweng ka tsona. Ako e bala verse 14 hape. Le bona ba profitilweng batho ba mehleng eo ya Enoch Bibele re ba profitilwe ke Enoch. Mamela he Enoch ke ena mo profeta wa pele wa o bitswa ke modimo ba profete nzongu. Enoch ke mo profeta wa pele wa ho profeta ka hara lentswe la modimo. Ha re bua ka ba profeta kaofela bohle bo Isaiah bo eng kaofela, mo profeta wa pele ke Enoch. Ene Bibele ho thwe Enoch o profetile ditsing tsa ho phela hwa hae. Ha profeta a reng me baba lwela meloko ena bo supa o ba le mana mare mo a sa profeta ntse le verse 14 mono baba see ha prophet okay, see the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones. Arbona morena wa tla o tla le dikete tsa hae tsa ba halalelang. 2 o tla wetsa jwang? Number 15, to judge everyone o tla o tlo ahlola bohle and to convict all of them who are ungodly. Bohle ba sa ho ya ka modimo. Elore bo profeta ba go Jesus is coming ha ba qala ona tjena bo qadile ka Enoch. Mme bo profeta ba Enoch ene le bo profeta bo buang ka tshokoloho, repentance, bo tshwentshang batho sokoloha ha dibeng tsa lona le shebise mahlo wa lona ho modimo. Now matsatsing ana re phela mehleng ya ba profeta ba bangata. Ha o batla o ahlola ntho efe kapa efe e leng teng lefatsheng lena, o tlameha o e ahlola ka hore na kgetlo la pele nthona ha e qala ho ba teng e ne reretswe eng. Ke sona sepheo sa ntho e ha ke sebele ba nkutlwa. In theology re na le ntho re bitsa re reng ke the law of first mention. O bona ntho ke mara mo ne qalwa teng sepheo ne le sefeng. Ha re batla ho tseba na ho etsahalang ka ntho tse itseng, re batla origin ya teng sepheo sa ntho ena ona ha e tla ba teng e ne iswa ka mantswe ba profeta ha bo tla ba teng ka hara Bibele. Mosebetsi wa bona e ne le ho tlo profetela batho hore ka hlolo ya tla sokoloha. Sepheo sa bo profeta ke ho jwetsa batho ba sokolohe hobane morena wa tla ho tlo ahlola.
So haeba ona le ntho eo Enoch a e entseng go o etsa setjhaba se ona phela le sona gore sokolo wa bona modimo ke ho tsamaya hwa hao le modimo o betse lefatsheng lena hore o tsebise bahaeno hore hona le modimo ya ba shwetseng ba sokoloele ho yena. Ha o tsamaye le modimo fela be o tsamaile le modimo mare o sa bolelle bahaeno hore Jesu o ba shwetse o hloka ba sokolowe. Modimo tsa o betse ntho e le lefatsheng lena hore tsebisa baheso. Monna mo ha bina hore le ho tsebisa baheso hore hona le thabo e bona ho modimo. Ha re phela le lefatsheng lena baratuwa ba ka ho tlotla re improve dintho tsa rona, ho improve ntho tsa re phelela ho jwetsa batho ba kgutlela ho modimo ya tshepisitseng hore qetellong lefu le teng, qetellong bophelo bo sa feleng bo teng, dihele di teng. Kriste Jesu a bokwa ho. So as you live in this world, ha o phele fela ba wa ha ke tsamaya le modimo mara ho phela wa ha o tsamaya le modimo ke o tsebisa ba hae hore Jesu o ba shwetse mme ba sokolowe ho seloke hohle. Ene le mosebetsi o Enoch. Mosebetsi wa bo profeta ke o correcta batho diphosong tsa bona o ba isa ho modimo. Mara matsatsing ana bo profeta ha isa le ntho eno eo Enoch yana e etseditse. E se lo yenta isa batho. E se lo advertise kereke. Amen. Ke ha re nka di video tjena ntate ha re nke di video tse fitisa molaetsa o bolellang batho hore sebe se teng ho loka ho teng modimo wa ba rata. Re nka melaetsa e proof hore re tseba ho phethola, re tseba ho diela, re tseba ho fodisa. Re se re lahletswe ke sepheo sa ho phela. Amen. Le di television re bua ka mehlolo re yentseng a sa bua ka Jesu ya bolokang. Amen. Di radio ha re fihla re jwetsa batho ha kala ke kena fela dale, can I prophesy, can I prophesy, can I prophesy, but me ba setse ba kena go fela ke ba profeta. Ha ke ba profeta ke tlo ba jwetsa hore na ke bonang ke bona quantum tse hlano, ke bona texientsho, ke bona that's not prophet. You are not working with God, you are working with your flesh. Amen. Ho tsamaya le modimo ke o tsebisa ba haeno hore hona le thabo e bonwang ho yena. Sokolo ya fumana ho Jesu. Amen. Bo profeta Jeremiah ka o fela ha fitla ka o fela ba bona ba profeta ba tasemete ga ka o mosebetsi wa bona ne le o correctela setjhaba ho ba isa thatong ya modimo. E seng ho ba isa ditlhonolofatsong. Ditlhonolofatsong ha re ise ke bo profeta re iswa ke ha meya e connected ke modimo. Thapele ke meya e connected le modimo. E seng nama e be le makeup tse 20. Amen. Amen. Batho ba matsatsingana ba phelela bona. We are selfish. Ha re sa phelela ho tsamaya le modimo, re phelela ho ikgatisa le rona. Re phelela ho tsamaya le batho. Hobane batho ba tsamaya le wena ha ona le something. Ha o sena letho batho ba tsamaya le wena. Amen. Le batho ha ba ya dikerekeng ba ela ho ba le something. Amen. Amen. How wonder about us about shincheli bitso so to give the handsome in fact. Hi handsome. How to handsome o le monna. O nahana ho to handsome. Ho to your hand has something. So ba no le motla, your hand has something. You get how the handsome. Amen. Repelala to be handsome. E se o re modimo a fumane glory ka se shaba se sokolele ho yena. Se shaba se ina sa lahleha mehleng ya Adama, modimo o ntsa labalabela go baratwa ke lakatsa le khutlele go nna. Mamela ho tsamaya le modimo wa ho tla o bontsha mo ha o pela modimo. Ke hore o be business ya modimo. Ha o le business ya modimo, modimo o tlo hlokomela ho bana ka ga business ya hae. Business ya modimo is to fish men. Ho hapela batho wiso wa modimo. Amen. Ke a saka nako ngwe rata meletse e bengata e monate ya hore go utlwetsela modimo o tlo o etsetsang modimo o tlo o etsa next. O hloka wena o kena business ya modimo o hlokomela hobane o le business ya. So ha o sa pholoso ha modimo a ntsa ne sa pule ya hae ho wena a ntsa o tlwela wa tle o be dikoloi o ntsa qenehetse hore o tla finyella pakong. Bebele re
modimo ha di ise dipallo tsa hae jalo ka ha ba bangata ba lekanya go tiego o mpa a mamelletse gore batho bohle ba finyelle pa modimo mamelletse rona ke modimo ya lerato ya re mamelletse go sane o tlo bone mahao di a tletsang ha re le kereke ya modimo ba ratwa ba ka ha re philele go tlotla re performela nang ka mona ka kerekeng tsa tselele mang re philela go hapa meya ka ntle re hapela Jesu wa morena. That's why kana go ngwe na lo ga re fitla mona ga go thuri ya lentsweng e be re tswa ka go fela ga lentsweng ka ntle ntho modimo ke a e hlokang ke ya gore re lentsweng ka ntle go kopana ka mona go matlafaletsana gore re ya ka ntle mara problem ya kereke ya matsatsi kana re matlafaletsana lo shaena ka ntle hanne ke kena kereke sione kwa rona le pinele re ibina le re ha ba kula ba tla sione ha ba fola ba ya tsamaya ko bana batho ha ba kula ba batla bo thuso e ka hlaga ha ke da thuso e ke da o hlaga ba tsamaya le ke bua le mohlanka e mongwe wa modimo mao ba monana jwale modimo a itse ke lo bua le ena ke mo jwetsa ke re sheba ha ke tsebe na go bane mang modimo itse ke bua le wena o go jwetsa gore o philele yena o tlwelle batho nda dule ka gore ke re modimo gore go jwetsa o philele yena o tlwella ba ke mohlanga mo hona le kereke tinya mona e di ipse ya kwa amen maga modimo o hloka o sebeletse yena o tlwelle ba a o le ka gore ke ga ke tsebe batho ntwe modimo a e beileng kelelong ya ka gore ka nako ye nngwe o na le gore ka kerekeng ya ka mo ga ke tsebe a ke so kerekeng ya le sota ever since ma o na le gore ka kerekeng ya ka mo ha batho ba fita ba tlo paka sa bitse le bitso la hao ba re a tsa sala re fitla mona ntate moruta re rapella re ile ga bolokeha re la ga ba le dijo re la ga fumana dikatlo ga ba le mesebetsi ha ba fitla mo ba sa paki ka ditlhonolofatso tseo di entseng modimo o sebedisa ba bea matso o na le go ba bitha a ba ga tseba ntate ke jwalo ka nnete e mo maoba mona ntate ke mo profita ke tla mo profita mo jwetsa ka go tšhelete tsa go tlo lokolwa o tlo ba le tšhelete o tlo ha ntle e kgolo tsa fela tsa etsala ke re letsatsi le na ntate ha tlameha o ya kerekeng se re kopana le fela ntate go di le kae modimo sa le motla o ya kwa ene motho ke mo kwatetse ke re bibele re o mo tshwarele mosebetsi wa o yentse bobelo ba o no sa mo fodisi go e tlo ba le goba la ha ma ona mo fodisa go isa thato ya modimo go modimo la ke ta watle la o ka baya nna ke sha baya amen Jesu ke morena ha ke sebeletse ha ke le sebeletse go ke tle ke fumana molemonyana ho lona o itseng ma hantse re sebetsa mo re ntse re fana re lehela ho tle ke twentle e tla re fixa go re ema mara a o batla ba ka ntse go baya Amen. O le moruti o se ka ba bita o entse mosebetsi wa hao modimo wa bophelo ba hae amen ka nako gore le baruti ga ba bita re o tshwarwa ke dihatathaka ke mafu a dipelo re tshwariswa ke batho bo re ba gapelletseng ba fola ya ba ga ba re letho rona bo re lileng pela modimo matlafatsa yena modimo e tsena ka mahau ya ba ha ba keta o fola ba fumana di mesebetsi ba fumana di promotion ya ba re sia ha ba sa letho e be re ya kula re le baruti re tshwarwa ke mafu a dipelo I sing ba rongwe ke modimo ha rongwe ke modimo ha ba fodile ha ba utlwe ka go ba tsamaya be at peace with God ba tlwelle ba tsamaya amen ha re le fodisetse o fumana melemonyana itseng ho lona ma re le fodisa wa ne re rongwe go tlo le fodisa ha re le bolelle fang ga di go le tlo ba makgoba a rona jole le tlo sebedisa rona re le bolelle fang ga di go le dumela go ya le bitsitseng lupe ye that's why re sana mathata la go sile gona ba bana sa amen ke tlo ba le bothata fela ha e ka ga o keta o sia ibe o lahla Jesu that one is dangerous ska wa lahlelwa ke Jesu ba no lahlelane le rona o mo ratela o so sa kene kereke yena o pholoso le ha o so sa utlwane le rona ma o utlwane le Jesu morena Jesu Kriste ya bo hao heno ke mo sabitswana le o tloetsa batho ha profeta ene se o ga tla fumana molemonyana o itseng mara ene le gore modimo a tla fumana kganya re sebeletsa modimo gore modimo a thole kganya amen Kriste Jesu ke morena hona le ba ho
be ka nako ngwe be ke jotsa modimo ke modimo wa bona ho be ha ka ke na 1 ke na 2 ke na 3 e re ko jetse sephiri ho hloka ha ka dintho tsena ho tlo nsibisa ho etsa thato ya ha so ho jwa mpona because ha o sa mpone ha ona ntho ka ba ka etsa. Amen. Ha ona motla ke tla ga gameletsa e bitha mona ke re ho le la tsone ne hela motlanga modimo la pilo na tsena bona mpa ena ka ke la pilo lona le ne hela le no ke a hontate ke re ntate bona mpa ena he you either one fepa kapa ke a tloe modimo wa le hodimo ha o dutse ho yena o a utlwa taba kana go motho tse ntate wa bona go rapela jwang ke o khumamela jwang ke o sebeletsa jwang sheba ha se ba bona moruo ka o sa tshware ke mafuranyane mo ke a reka relax hanyane tse ba tlo makala gona na o santsane o le teng na moshe o na go modimo ha modimo ana batla o bolaela bana ba Israele le ho hatla teng a tinnwe ke bona a re mamela modimo ke a utlwa kana ba o tinile ke o ke bana ba hao mara ba e gapita ba tlo re ba tlo go ba ntse gepeta o tlo ba bolaela mona o modimo ya sa lokang ba tlo bona wena o sa loka yes o tla itsusetsa bana ka nna ke tla ba shapo mara ba tlo bona wena o sa loka so molemong wa hao nketse hantle for your name nyetse hantle for your good re sebedise re etsetse dintho tse ntle molemong wa kganya ya hao puso ya modimo ka modimo molemong wa modimo se molemong wa rona for his glory ha re bolela evangeli is for his glory ha re propheta is for his glory ha re fodisa is for his glory not for we ourselves and ours but only God. Ako be modimo pele bophelong ba hao o tshwana le Enoch bebele re a beya modimo pele dintho tsohle molaetsa wa hae ne se gona o lapile ha kae maene ona modimo hloka thato e feng kwala mahlo a hao modimo wa rona o motla o seng ona lentswe la hao le ya phedisa le fana ka bophelo ba bang ba rona ka mona re lebelletse ditlhono lefatso tsa hao ho etsetswa hantle ke wena o le modimo mara re na le dintho tse sa lokang ha re go lebile go na le disito tseo tse ding ba bang ba rona re tsebang hore ntse re o sitelwa mona le mona le mona fela re lebelletse wena o le modimo o etse mosebetsi wa hao mara re feitsi wa rona re ya kokobela modimo wa rona motsheri mona ka o ba re sebeletsa wena re etseditswe wena molemong wa hao re swaba ka tsela e ratwang ke wena molemong wa kganya ya hao re rapela modimo wa rona ya lokileng hore ha ikebe molemong wa hao se melemong ya rona ga rata ho atleya mare ha re ke re qale ka thato ya hao re rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta ha re ke re be thato ya hao pele ba bang ba bitsitse modimo wa rona ka mona ele ba efangeli ba tsamaya ho isa efangeli setjhabeng ba ga ntse ba dutse ke rapela ka lebitso la Jesu tsosa ba efangeli ka jeno bo tla ba hlokomela hobane ba etsa thato ya hao ba ba modimo wa rona ba bitsitse le ba profeta ka mona mara ha ba so fihlele ntho yeno because ba ntse ba phomotse ke rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta ha ba sekebe ba tsitsa ba phomola re khothonye molemong wa thato ya ka lebitso la morena Jesu. Thank you for listening to today's broadcast. Pastor Journey Thabang will continue this teaching next time. May the good God bless you till we meet again soon. Remember, you can call or WhatsApp Pastor Journey Thabang on 58837132, 58837132, or you can visit our Facebook page, Journey Thabang, and subscribe to our YouTube channel, Journey Thabang. We love you. Above all, Jesus loves you more.